I'm an angel, but I'm dark inside. So guys, we're heading to Singapore and AirAsia flies direct to Singapore from Cebu. So, kayo mga Cebuano, kung naman plano mo to Singapore, di na mo wagig Manila, mga sizst kay direct na ang flight from Cebu to Singapore. Hi ma'am, to Singapore ma'am. Thank you ma'am. Have a safe flight to Singapore ma'am. Thank you. Excited na pumadtog Singapore. This is my second time. Wow. Pila ka days dito? 13, 14, 15. 4 days and 3 nights. See you, Singapore! Hi guys! We're here at Singapore Botanic Gardens for our first day. So how do you find my outfit, guys? Pang mo doon siya, pang vlogger mo doon siya, pang sakto ba? Serious? Ha? So we're here at Haji Lane here in Singapore, and as you can see, very colorful na siya nga place, and there are a lot of murals around, so perfect na siya for mga artsy people out there. Selfie coffee here. Look perfect. Can I buy coffee? What is coffee? So we're here at Selfie Coffee. When they serve your coffee, may naong nimo sa coffee mismo. And let's see my coffee later on. Kung sa atong naong sa kape na. So I finally got my coffee, and as you can see, na siya'y tuldok. Kaya ako yung gi-check ganina kung ako ba yun yung naong or plastic lang siya. But see guys, as in, pak na pak gid. Wala siya na-distort akong naong, no? Super cool. Wow! Mga kababayan at mga Bisaya po from Cagayan de Oro. Thank you. Bye! Hi guys! So we're now here at Orchard Road, kung asa makita ninyo mga nagkalain-lain shops. Muna siya ang shopping district of Singapore. Nagkuntay yung mga restaurants around, mga mamahalin gid ng mga shops, madili na ito makitaan sa Pilipinas, no? Dagko kailang stores guys, as in daghan pa na dito sa Istanbul. But we're now here at Design Orchard, chilling under the scorching heat of the sun. So, asa ka na sizst? So we're here at Ion, where the high-end brands, most of the high-end brands ginaada rin, no? Like Longchamp, I don't know if I pronounced it right, Valentino, Fendi, Prada, Omega, Rolex, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, tanan-tanan, halos tanan gid guys. So karon mag-window shopping lang sa ani para ma-motivate ko to work harder, para makapalit ko maski usa ka bag guys. Usa ka bag. Puhon may lawas. Amazing kayo kay dili kay mahal ang ilang food diri, pero depende sa restaurants ha, pero so far sa akong mga nakitaan, very affordable. Nagi-cute kaayo nga dessert place, ali ato na to. Matchy-matchy siya sa akong gi-wear karon nga pastel purple or siya pastel pink. Ganun ka musuwad. Let's buy something inside. Akong mga videographer ba kung hindi pa libre. Kaning nasa kaning gakupot ani. Look at the ice cream.
So, iba't kay nga flavors ang ilang pili guys. Flavor, I mean. Ang cotton candy bubble gum, murag di mga laki ang mukha ko, no? And ako dark angel. Because I'm an angel, but I'm dark inside. We're here at the Merlion. Very famous Merlion. Mo ni siya mailhan na legit na akadri sa Singapore. Pero lingaw jud ko guys, although slight na stress ko. Slight na stress ko. Bitaw tungod sa weather kay init kay sanan humid bitaw kay ilang weather but lutaw na ko. So kamo diha mga sizst and orbs mo pa nakaanhik Singapore. Again ha akong balikon. AirAsia flies direct from Cebu to Singapore 4 times a week. So, wala may rason para auto pag Manila or more gasto, labi na sa mga taga Cebu. And daghan man sa ninyo mga Bisaya no, kamo sa mga sizst and orbs na ko diha sa mga Cagayan, Davao, Dipolog, Dapitan. If na may plano mo lagog Cebu, laos na sa Singapore. So, ikay nagkakwarta sizst. Gardens by the Bay, Singapore. But it's later on, kung ngit-ngit na, mulayot na siya tanan. Basta tuloy na siya nakabuo. And then, muna siya ang dome, hinggat kina sa sud. So, since ang uwan man, basin sa sud mi sa dome, mag-shoot. Yeah. At Universal Studios, Singapore. So we're now here at Battlestar Galactica Silo. We're about to ride it in just a few minutes na lang. Actually, I'm really scared. This is my second time, but I want to try it again kasi sayang yung experience, diba? Nandito na din kami, tas libre pa, tas hindi mo pa i-grab yung opportunity. So, sasakay ako, bahala na. A few moments later. So guys, tanaw ninyo, ha? Ma-drawing pa kong now. In case mo, kung mo ka ba ni, but gi-retake na mo, so we had to ride again. Wow! Wala ko sabot sa kong gibati. Woo! The Mummy. Revenge of the Mummy ride. We're now here at Water World. I don't know what's inside. Okay, the last time I was here, wala ko kasulod dito. And I'm not sure if nanali ako. Dito ako kasulod dito at na time. So ako kabang sila assassin. So let's find out. Come and join me. So I'm here at S.E.A. Aquarium here in Singapore where makikita tag mga nagkaling-laing mga species, mga marine animals. So I'm very excited. Come swim with me! Joke hindi din ay. Wow! Lucky me. And I'm back on the sizst and orbs. So we're now here at Jewel's Changi Airport where you can see falls
orbs nga very colorful. It changes color from time to time. Kasi na-amaze ko sa ilang airport guys. Kay how I wish no magkanaw ko diri ba kay makaingon ko. May tag nasa nga ni sa Pilipinas no. May tag atong gobyerno mo invest po gingon ani. Yes! Mga newly elected senators diha baka naman. And mga sis and orbs, we would like to thank S.E.A. Aquarium, Universal Studios Singapore, VisitSingapore, and of course Flytpack. Thank you! So here you go guys. I hope that you enjoyed my Singapore vlog, and I hope you guys can visit Singapore soon with AirAsia. Bye.